Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibie Ahmad Channel. Ayo kita mencari mainan yuk guys. Kita mencari mainan lagi. Wah, itu ada Batman, Superman sama Ultraman guys. Dia yang merah sama Batman, kalau yang biru sama Superman guys. Wah, bagus banget guys. Kita taruh di mana ya guys? Di sini aja deh guys. Dan jauh-jauh. Kita cari lagi guys. Banyak pohon-pohonan guys. Apa itu, apa ya guys? Wah, ada Upin dan Ipin. Wah, bagus banget. Upin pakai peci di lidah buaya. Dia kok nggak ketajaman ya guys? Kita taruh di sini lagi guys. Kita cari lagi guys. Di mana ya guys? Wah, ada Mickey apa? Mickey Minion guys. Lupa aku namanya. Ada emak-emak sama bocil. Wah, ada ondel sama topeng Hulk. Oh, guys. Kita taruh lagi guys di situ guys. Sampai jumpa guys.